Қадірлі достар, сіз әлігіне бабайлар, шуаға деп аталған спектакльден үзік қарап өттегісі рөлдерді Әсхат Хисматов, Ринат Тажеттинов, Илдус Ахмаджанов, Найля Гараева һәм Рауил Шәрәфиев. Hürmetli тамашашылар, көргенігізше бүгін залда камералар ішли. Әлігі кешені Татарстан Яңа ғасыр телерадиокомпаниясы яздыра тизден. Сіз оны ТНВ каналында қарай алашақсыз. Ролявы әхәзір сізні театрымыздың яшьләре тәбрик итә. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган артистлары Раил Шамсуаров һәм Ришат Ахмадуллин. Сіздің сұрауығыз бойынша Неаполитан жыры яңғыры. Италия журналисті Пепино Турка yazған «Фуникуля». Үзіріше таған. Stasera nina mia io son montato, te lo dirò. Colado vedi spreti ancora in grado, più far non può. Con l'acqua c'ente il fuoco ma si fuggi, ti lascia star. E non te corre presso, non ti struggi a riguardar. Lesti, vediamo andiamo sulla. Lesti, vediamo andiamo sulla. Funicula, vediamo andiamo sulla. Funicula. Montiamo dalla terra alla montagna, un passo c'è. Si vede Francia approcci dalla Spagna, io vengo te. Tirate con le fugne d'osto tosto, come si va? Si va con le fugne d'otto sciatto, è sempre qua. Lesti, vediamo andiamo sulla. Lesti, vediamo andiamo sulla. Funicula, vediamo andiamo sulla. Funicula. Lesti, vediamo andiamo sulla. Lesti, vediamo andiamo sulla. Funicula. Vediamo andiamo sulla. Funicula. Раиль Шамсуаров, Ришат Ахмадуллин. Юбилейіңіз білән, Рауил абай. Құттықтаймыз. Рахмет сізге. Жігітлер, кері шығыңыз әлі. Тағын бірді жырдайық мәлі. Бекіз рахмет сізге, Рауил абай. İhtibariğiniz için. Rahmet.
Инде алга барабыз. Бие балабыз. Юк, мультфильм карыйбыз. Кайда кызык Раул абый шунда. Күптән түгел генә татар мультфильмда Әлдермештән Әлмәндәрнең анимацион фильмын иҗат иттеләр. Сәхнәдә татар мультфильмның баш режиссеры Сергей Киатров һәм берләшмәнең башкарма директоры Алсу Низамиева. Рәхим итегез. Siber kızları kışmaska. La 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 la. Всем радушный самесос. В нашей анимационной деревне обнять девочек можно только если ты тоже сам нарисованный. Вот, и уважаемый Равиль Абы, мы с вами создали мультфильм, анимационный фильм по произведению великого Туфана Минулина. И этот спектакль, он долгожитель, да? Он на этой сцене, в этих стенах был много-много лет, более 30 лет. И для меня большая честь стоять здесь. Вот. От всего объединения «Татар мультфильм» хочу сказать вам большое спасибо, что согласились на нашу безумную идею, чтобы участвовали в нашем мультфильме. И для нас большая честь быть с вами в одних титрах. Это большое спасибо. Вот. Мы очень надеемся, что наш мультфильм тоже будет иметь долгую жизнь и будет прославлять нашу культуру, наши духовные ценности наших народов. Вот. Ваш персонаж сошел с этой сцены и попал в наш мультфильм. Из нашего мультфильма он сошел на странице этой книги. И примите подарок, где ваш персонаж, о приключениях вашего персонажа. Да. Всего вам хорошего, Бигзор Рахмат и низкий поклон. Спасибо вам огромное. С вами мне тоже было очень приятно работать. У вас прекрасная компания с хорошей фантазией, очень добрые, приветливые люди. С вами обалдел. Хорошо было. Да. Равиль абый, сізге шундай зур Сергей Владиславович бош ие ме? Сізге ұлысы да, кішісі де бош ие. Хәерле кеш, хөрмәтле тамашачылар. Безнең өчен Равиль абый белән эшләү зур дәрәҗә булды. Чөнки безнең коллектив бик яшь, аның уртача яше 30 яшькә якын, Сергей Владиславовичтан кала. Мин аның белән шаяртам, ул татар теле аңламый мин ди. Әмма менә безнең аксакалыбыздан бу яшь безнең 3 мәртәбә яшьрәк дигән сүз. Әмма Равиль абый белән иҗади аралашу вакытында аның күңел халәте, аның тормышка карашы, аның егетлеге буенча ул бездән күпкә яшьрәк булып чыкты. Һәм ул аны исбатлады. Равиль абый, сез юбилей кичәсенең башында әйттегез, күңелем картая башлады дип. Күңелегез картайса да, 30-га җитмәгән кызларны гашык иттереп кайтып киттегез сез. Әйе. Татар мультфильм коллективы өчен Равиль абый абруйлы остаз да, безнең максатларга омтылганда безгә канат куючы да, безне илһамландыручы да. Татар театрының җәүһәре булган Әлдермештән Әлмәндәр спектакленең елата да, күлдерә дә торган персонажы Әлмән әҗәлне уйнаган Равиль абыйның безнең анимацион фильмда төшүе безнең өчен зур горурлык. Равиль абый, сезгә безнең персонажга үзегезнең тавышыгызны бүләк иткәнегез өчен зур рәхмәт белдерәбез. Монда инде Дон Кихот турында күп әйттеләр, әйме? Равиль абый, сез татар мәдәниятының, татар халкының Дон Кихоты. Һәм монда аның сыйфатлары турында әйткәндә шуны әйтәсем килә. Равиль абый Дон Кихот сыман, ул бик романтик.
һәм һәр вакытта һәр кешегә ярдәм кулы сузырга әзер. Без Равил абыйга видео язма әзерләдек, сюрприз буларак. Анда аның иҗатының бер өлеше. Без аңа кагылышлы булуыбыз белән бик тә горурланабыз. Сүз уңаеннан, хөрмәтле тамашачылар, 10 май көнне әлеге мәртәбәле сәхнәдә Әлдермештән Әлмәндәр дип исемләнгән тулы метражлы анимацион фильмның премьерасы булачак. Без сезне дә көтеп калабыз. Хәзер игътибарыгыз экранга. Гафу итегез, башлык шалтырата. Яңа штаб кандырмайын. Сәлам, кадерлем, сагындыңмы? Кичен, сменадан соң бәлки. Сине чакыра. Озак яшәүче хакында. Чакырдыгызмы? Чакырдыгызмы? Начальство. Мин үзем теге начальство алына шулай сөйләшергә өйрәнмәгән, ярый. Мен синең әҗәлең. Мина әҗәл дусты дәшәләр. Шул әҗәлне белән аңлатыра. Әҗәлне дусты тәминде, әҗәл белән. Ләкин ул шулай булырга тиеш. Ул куркыныч булырга тиеш түгел, куркыныч түгел. Бер генә хата да булмады. Җитәкчелектән 127 грамота алдым. Монда bir хәйләкәр татар. Үлем. Сезгә бу картинада катнашу ошадымы? Беренчедән, мине яңгыраткан тавышы өчен Рәсәй һәм Татарстанның халык артисты, Татарның бөек актеры хөрмәтле Равил Шәрәфиевка олы рәхмәтемне белдерәсем килә. Яшьләр бирә шаян әлмәндәр, тырыш әлмәндәр. Шәхсән мин фильм исеме бераз башкача яңгырауга карамастан, бу проектта үземне төп герой дип саныйм. Кол биреп күрешик әлмәндәр. Менің шолай танымаған кішілерге қол беруге ашыға тұрған ғадат жоқ енді. Ең әуәл қол беріп күрешик әлмәндәр. Танымаған кішіге қол берерге ашық мен. Лапарға деген қай асылтыш тәуәйттің әлі ұшмасқа. Сен тәуәйтсәң дә мен үтінмәдім, шибәр қызлары құшмасқа. Инде мультфильмнардан реаль тормышка кайтыйк. Роль абый сезне Татарстанның ат казанган артисты Руслан Баһадур тәбрик итә. Җыр яңгыраган арада экранга да карарга онытмагыз. Анда Равил абый үзенең яраткан бакчасында оныгы Шаде белән. Şişmeler kalır bir günde Minsiz jiller iser duvar dağınar Kök yıldızlı bulur her tünne Işanası kilni belki bütünley bitmem kalırım
bulur Kışlı karlar bulup yavarma Kışlar yazığa Köşer jeyler kızıga Şulup kalır gürler urmanna Leper leper usak yaprakları Minsiz de şul jırını jırlarlar Işanası kilimi belki elle Min bütünley bitmem kalırman şeyge Tanıda güllerden şık bulur Kışını karlar bulup yavarma Eğer yakma bulup inermem mi Şeyge жылы kişte tanıdana Ya bir sihri mağlı avaz bulup Eğlenirmen siyu jarına Işanası kilimi belki elle Min bütünley bitmem kalırmam şeyge Tanıda gillerde şık bulur Başını karlar bulup yavarman Işanası kilimi belki elle Min bütünley bitmem kalırman şeyge Tanıda güllerden şık bulur Başını karlar bulup yavarman Kışını karlar bulup yavarma Kışın karları bular yavarma Руслан Баһадур. Равиле бey. Шын көңілден мен сізні мына шушы зор бәйрәміңіз белән тәбриклеймін. Сезгә озын гомер, зор бәхетләр. Озак яшәгез. Бик яратам сезне. Сез шундый кадерле кеше безгә. Күрешерез. Бик зур рәхмәт. Роль ағаны туған күні белән құтлап килеп ирешкән видео тәбрикләүләрнең күләмен мега гына түгел, гигабайтлар тәшкил итә. Шуларның берничә байтын үзе белән бергә безгә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры баш режиссеры, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Айрат Абушахманов алып килгән. Рауил абый, ғұмыр байрамығыз менән тамашасылар хәйрле кис, байрам менән һеҙҙе.
Рауил абыйны мен бәләкәй сақтан білем. Менің атайым, әсәйім Рауил абый менен, Раушания апа менен бик дус яшәнеләр. Мен Вил, Рауия менен бергә үстем инде уйнап. Һәм бuna каникулга мәктәптә укыганда Казанга килгәндә Камал театры менен дә мин Рауил абый аша таныштым. Менің атайымдың да яңырак юбилей булды. Юбилей менен кутлаганда мен әйтәм, атай, теләйм һиңә шатлык, бәхет, ижади үрдәр, гармония дигән булам. Шан тукта. Миңа һаулык кына теләп бүтәне кәрәкмәй тине. Шуңа бuna һезгә һаулык теләп мин Мәҗит Гафури театрының артистлары исеменнән һәм минең гаилә исеменнән һезгә сәлам yetkерәм һәм калганы видео. Hürmetli Равил Шихапулы, һеҙҙе Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры ҡотлай. Киләсәктә лә ең һыҙғанып ижад итергә яҙһын, Аллаһы бирһә. Bir güne yılmayıp karanlık Yılgırga ağlardan azabını var baba Gel yılmay, gel kara gözlerime Yalgın utabık yüreğime Yergine Udmehin udegime Tikimi dümdümegine Gel yılmay, hay, gel kara gözlerime Yalgın utabık yüreğime Yergine Башкорт коллегаларыбызга бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Әшираттагы видео кытлау Салават Фәтхетдиновтан. Hürmetli ülken dostum Равил абый, мен сіз үшін көңілден сіздің зор юбилейіңіз белән құтлыйм. Сіз театрыбызның құяшы, сіздің кебек артистлар булган үшін Камал театры булып кала. Без сезне гаиләбез белән хөрмәт итәбез. Сіз бик күңелле кеше, сезнең белән аралашуга рәхәт, сезнең белән сөйләшеп, бер көлешеп утыру үзе бер гомер. Равил абый, мен сезгә үзегез кебек озын гомер телим. Һәм әлбәттә инде үз чиратымда мен сезне үземнең ярдәмемнән калдырбаска тырышырмын. Ничек дип әйтим икән? Яшәгез әле озын, узак гомерләр мине бурычка батырганчы. Бүлекне тапшыру өчен сәхнәгә театрыбызның директорын Илфир Илшатовичны чакырабыз. Салават җыр театры хөрмәт премиясы. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Равил Шәһрәфиевкә 85 яшьлек юбилее уңаеннан 85 000 сум. Бурычка батырды. Әйтәм, эш җайлы хәзер әйме. Видео экранга гына карап утырабыз. Алай диме, аның каравы видео архив, ул бит хәтер. Халкыбызның күпме сөекле талантын күрү мөмкинлеген бирә. Алайса, әйдәсең бу мөмкинлектән файдаланыйк. Роль абый хәзер менә нинди видео күрергә теләр идегез? Беләсезме, мин Зөлфәт Хакимның Шапта атым Казанга дигән спектакльнән Наил Әйүпов белән бергә булган сәхнәне күрәсем килә. Уңайдан менә сагындым Наилне, аны да күрмен мин дә, тамашачылар да. Яхшы. Мирза әфәнде,
Önemli bu. Düşünme. Sizin bu turda nişe kulisan son. Hafı ittiniz. Siz ne bit? Ulde digenler ile. Ondi kişiler uyarıydı kuptan kuriyası bulganlardır. Hani min bütün kişi ölü bitkeşten tağın bir otnavun kın yaşarga itep var. Çünkü min bir şey bilmeyiz. Min salih. Atım ulganga spravki birganiyiz. Andi spravki kirek tuğuliye. Atım tırıldı beni. Yokla. Atım yuvaldı bit benim. Siz spravki birganiyiz. Mini jellep. Jellisi kalmagan mı ne? Olay tügel. Gafu ittiniz siz. Ul çağında biraz soğumuş yeriz. Min kadirde biraz salmış. Bir gaybet demek siz selamet kişi. Sen ararsa pakmilat yeterge gerek valla. Yok. Siz teki vakitte yalgış min öldü deyip yazasız, at öldü deyip yazasız ona yalgış min öldü deyip yazıp bilgensiz. Не может быть. Mujib. Şulay yazgansiz şu. Совсем не сендер бит. Күргеніңізше әліге isen сау. Слушай, Мылгач, ертта таштауны справканы. Ондығына хаталар болайын дол. Ертта исен келеш, өлде деген справка білен еру, менімше нескромно. Bir işersin mi? İşem. İntikme, işin bilen aç. Dişlerini aşar mıyım? Avurtmayayım ha. Bu ne gelgen indi. Bunu spravka bilen birer kendi tilmazlar kilip çekmagandır bey. Председатель Мулланур оттап тұра менен. Aşırı hey. Tatar yüreği skrip kötü ol, uynamağız pajalısta değil. Мен сіздің оны білуіңіз турында айтқаным ол. Сіз не білмейді. Bilmesin, ben bilgisi yetken. Hazır ben ne seslerle değilsin. Мен шол хатны хат сізді ұшыратуға. Мен бүт мамаршыларында сізді сұраштырған ем. Ғафу етіңіз. Сізді бүт өлге дегенler iyi. Bizden rayonda şunday bir Duratski şayarı var. Birisi turunda sırasalar olayını küpten öldü diler. Çünkü bizim rayonda halk bek көп. Şuna birisi kişi ölse bütün rayon rahatları suyunu. Biz rahat etse tıkırsa varsa. Hadi devam et. Rас şimdi siz isen iken atım өлгеннекlerine tanıklık yasap girsegizse. Bolmay brat. Ne? Mine blanklar var, tek mine pişet bir kuş avulda bir hatında kalgan bir. Davay mine ertege saat 2'de mine şurada kuruşabız. Men sana nindi spravka tırıyısın, şunu işlep berem. Siz bunda Qozonda necha berishsiz? Hey, yengzurishlar Qozonda, qayda endi o'lto'g'an. Men Qozonga bek kerak kishi bek. Hali ko'pdan to'g'ligina buna saylovlar uzdi. Men mash keldim. Ushtabi har bir uchastikda tartib bo'lsin.
Әлі міне қазір Қазанның 1000 жылдығын білгілеп өтерге, білгілеп бейлеп итерге жиналар дей. Онда да міне мені қатнаштырға тілейлер. Артқа еш артисттарға ярдам етуші дәмейін. Концерттар ұйыштыруші дәмейін. Әлі міне яштығы жыршы, баяншы Мәжиевке бір аппаратур іштеп бердім дейін. Мәжиевке де сіз ішлеріңіз? Мен де басқа кім іштесілер? Сіз мал бұрашы бұла тұрып сұлай кейін диапазонда ішлейсіз екен. Кішілері хайван бұрғаш мына біздің кебек мал бұраштары көбірек керек бе? Олай болса, бәлки сіз миңа да спонсорлық ярдәмі көрсет алырсыз. Сенің нендей талантың бар? Ауылға баян керек. Мен отырда туға, сен әсәсір рей білесің ме? Бейі білесің ме? Декламация сені білесің ме? Менің өзім yazған бір жырым бар. Да? Аны да байтыңлақ барыңар. Қатын, мені ташлап кетерге жүргенде, ялағайланып аңа бағышлап жазған. Жырым. Олай ялағайланып жазғаш, әйбәттер болырға тиіш ол. Әйдәді. Түнге кіріп барамыз ба, неге бұлай қараңғы? Әлі тұман арабызда, әлі ауар қарадың. Менен кетті сендейрі, көңілімнің ярдысы. Сені юғалтқан күні өк, мен өлермін ақырысы. Сағат сайын көз алдымда, білмем неге yoksанам. Сені қысып yıllar үшін, hasretimde yoksamam. Менен кетесің дейрей, көңілімнің яртасы. Сені жоғалтқан күні өк, мен өлермін ақырысы. Mezgil sayın yana dolğan, mezgil sayın ağınam. Ne bolğandır zihnime, marasıga tabınam. Menden gitesin deyri, көңілімнің яртысы. Seni yoğaltkan günü өк, мен өлермін ақырысы. Seni yoğaltkan günü өк, мен өлермін ақырысы. Гениально! Қадірлі достар, сіз әлігіне «Шопты отым Қозанға» спектакліннен үзік қорап өттігіз. Режиссері Фәрид Бекшантаев. Ролеві кешегіз биг әйбәт бара кебек. Тик шулай да нишләптер күзләрегездә сагыш шәйләнә. Әйе, эш шунда ки, Равил абый бит ул артист кеше. Кешеләр уйнаганны, җырлаганны карап утырасы килми, аның үзенең дә чыгып сәхнәдә уйныйсы килә. Сымылайса, рәхим итегез, Равил абый, нинди үзек уйнарга телисез?
Староста! Bismillahirrahmanirrahim. Не падай, чаплашка, подать сюда старуху. От страху. Нет страху, я сам подам. Ой, старуха. Да. Туда-сюда. Сюда. Туда. Я старух, чтоб туда-сюда. Hazır burada, hazır burada. Okuyacağım, hazır. Canım. Haydi Allah'a tapsın. Şapra. Haydi. Buraya gitme. Ладно, страху, старуха. Haydi. Нет, не глухо, слышу. Бабушка! Как тебя зовут? Азамат deyme. Kula ben de seni sen Azamat değilsin yani. Как зовут değil. İsmini mi sorayım diye yazayım mesela. Bilersen bitinde. Hayır. Şirketten ilmi lisansı. İrimdeki Eflatuniye. Kardeş, sası. Niye? Nisası. Evlinin nisası. Bu şirket geldi. Şirket geldi. Nisas şirket geldi. Ey Allah hayır. Var bitinde litem. Matrabah bulay bitinde şirket geldi. Şirket. Михаил Павлович, ну вот секрет, администрация, а именники мужа Афлатон говорит. Вот, говорил, что ли? Эй, Валдамойда, бабушка избушка Шагимандарова узел бросила. Куда бросила? Избу, куда же? Ayaz giyine, diyenle, sin ilgi başlarımı deyip sorayım. Günah şamlarına korsa koşmadan idim. Günah şamlarına. Брусал, говорит, против греха, говорит Брусал. Кто ее бросать? Кто? Да, кто? Так, Putin'ni taşlarına kim kuşlasın Sinan soruyor. Kırpılsın indi. İş buldu bürden sabir imansız. Да, нету период бросать из Путинский мрдяк sabirke Писиман, говорит. Ну, и Писиман, и Мonsус, ну как, ну Писиман, ну вот Карасин, обещал. Ну вот ведь это слышали. Наши Müslüman, молился Богу, namazını kılar, uğraşası tutkan, elhamdülillah diyen, bismillahirrahmanirrahim, abadun, kadakat girişiyorsun Bogu, şu kandan senin de. Она хорошо стала, что было это место. Где? В музле? Ты сам музля. Что было в музле, знай? Ey, kim? Elini sette. Ol diyeyim şimdi neyse varlığın sen anıtkına bildin mi diye sorayım. Yok, bilmedim. Kuzu bana sihir haberlerine siniri ileri gitti. Не надо говорить, не
Nerede buldun deyip soruyor. Ha? İmanımını tartıp alğandan soň oşarga eşerge bir başlangıç boynan eşek günahlı bulup nasıl erkinirken. Sen onu taşamasın kilmedi. Хватит! Сейчас! Сейчас! Господи, боже мой! Присадай! Adam rakışlarına kışışlarına Sürekliler niçin? Son! Al! İmanımını tartıp alğandan soň oşarga eşerge bir başlangıç boynan eşek günahlı bulup nasıl erkinirken dokuzlardan umarım. Sen onu taşamasın kilmedi. Говорит! Они говорит! А ничего не говорит! Значит! Какая сука! Значит, если говорит, с большим грехами умирать булса, она, грехами умирать булса, вот нашими Мухаммедовский Бог, как ваш свинья. Ваш свинья! Я покажу тебя свинью. Yok, Abican, не свинья. Yok, не свинья, Abican, не свинья, а это, не свинья, а это. Konuş. Git anlam. Şarap, bırak şunu. Hazır. Вот там. Join taraftan da bulmayın. Вот там. Там, конкретно где? Там. Ну ты не дай мне, позу твоя, разиму булаш. Taluki dünyada, tavukta şıtır, şarik kuşuk var. Allah'ın bir yerleşir. Bu kadar. Bu anlattı. Кавару кушать, понимаешь? Идите к черту! Шайтанlarıma kılavuz. Kanka dire! Dire. İmanını da bilir, imanını da bilir. Teröristler üzerine verdiği üzerinden yapılan spektakülden özet Karabük'teyiz. Rollerini başkardılar İskender Hayrullin, Firay Akber ve hem Ravil Şerefiyev. ...85 yaşında şatqılar gına tugel, ışqınlar şeşretip oynar üçün artist kişi yaşau derti qoyan ola ekensin. Az gına arıp gitse, Ravil abi istep tur süyü yalqının gil istitir, bitmesin deyip jırlay da tağın ışınıp uynay başlay. Ona süyü yalqının mine indi 51 yıl boyuna Aktanış sılvı Raушания Hanım Şerefiyevi istep uynata, yaşarta uzgan yıl Raушания Hanım bilen Raul ağa tıynak kına aytip altın tuyların bilgilep üttiler. Әйдә güzeli, қадірлі тамашашылар, бір yılға сыңар bulsa da, bu ataqlı gayləni alqışlap təbriklik.
тәбрик итәбез сезне. Әле озак еллар шулай тигез бәхеттә яшәргә насыйп булсын сезгә. Сәхнәдә шәһәрбез филармониясының Казан бию ансамбле.
Qozon biy ansambli. Yetakchi Tataristonning xalq artisti Chulpon Zakirova. Qozon biy ansambli. Qadrli do'stlar, hurmatli tomoshachilar, sizning ixtiboringizga ikki so'zdan ham uch eshikdan turgan tantanali oratoriya yoz kela. Boshqa muzika ham she'r avtori Ravil Sharafiy. Boshqara G'ileskar Kamal ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatrining Adam xori. Dirijor maestro Ravil Sharafiy. Maestro Ravil Sharafiy. Qadrli do'stlar, sahnada G'ileskar Kamal ismidagi Tatar Davlat Akademiya teatrining Bugun bütün motor so'zlarni sizga aytib bitirdilar. Hozir endi bütün trup ismidan zo'r rahmatimizni aytasimiz kela. Ijodingiz uchun, shoyan bo'lishingiz uchun, kiri bo'lganingiz uchun, o'zishchan bo'lganingiz uchun, talantlı bo'lganingiz uchun, spektakllaringiz uchun, ham bugungi kecha uchun bek zo'r rahmat sizga. Isen sog' bo'ling'iz, uzoq yashagiz. Bek qatı qıtım alınıp gitken idi. Nujali min şuşu yaşka жетtim. Benim turdam ekenini yıl deyip. Min ömürde uylağan yok idi ul turda. Yarı min sözüne uzak köp söylep durasım kelmey. Turmuşumda şunda artistlikka bağışladım. Min rahmet eytem özümün mında bugün kelgen tamaşaçılar aşa bütün Qozon Tatar tamaşaçılarına rahmet eytem. Çünkü rahmet eytmey bulmay, eğer de tamaşaçı olmasa tiyatr yaşayalmay. Yaşasın tiyatr, yaşasın tamaşaçı. Men ondan rahmetli benim bilen işlegen en birinci rejissörlerden alıp bana Ferit Rafkatovich so'nggisi. Hali men ona yubileyinde aytdim. Biz senin so'nggi artistlaring bizning bugun. Lakin senin yaş artist, yaş bugunlaring bek ko'p bo'lsin hali debdilar bana. Ol Rifkat Bikşenteyev bilen Naila Garayevaning ula, iki talantlı kişinin ula, o'zi da talantga manchilgan. Ol türlü
әсәрәдә талантлы. Режиссерда ул актер буларак белән яратайдым килгәч, әле киткәнне ник ташлады дип әйттем, ул әйбәт иде. Ул менә дигән музыка аңлый торган, нечкә хисле кеше. Шуңа күрә аның белән эшләгән спектакльләремдә мин ләззәт алдым. Хәтта менә бер спектакльдә Туфанның. Без уйный башладык, хушыгызда иде бугай ул. Равил абый, фикереңне әйт әле ди, укыгач. Мин әйтәм, миңа дөресен әйткәндә пьеса бик ошап бетмәде дидем. Шундан Фәрит әйтте, Равил абый, менә репетицияләр башлангач, уйнаганда күрерсез әле, әйбәт әйбер ул диде. Һәм шул спектакльдән шул хәтле шәп спектакль эшләп чыгарды. Без аны яратып уйладык. Мин дә анда аның музыкаль, без хәтта теге 3 тенорлар булып җырладык. Хәтерлисеңме 3 тенор? Лучано Паваротти, Пласид Доминго. Менә шуларны җырлатты. Ашта без уңган, мин рәхмәт әйтәсем килә, бигрәк тә минем бүтән шушы юбилейларымны үткәргән Радик белән Илтизәргә. Алар инде күпме юбилейларымны үткәрделәр. Һәм рәхмәт әйтәсем килә безнең бүтән труппага. Шул хәтле яшьләребез әйбәт. Яшьләребезгә түгел, бөтенесе. Яшьләр шәп, алар күп эшләделәр. Мин аларга чын рәхмәтемне әйтәм. Алар бүтән җаннарын, тәннәрен биреп шушы әзерләнделәр. Ул бит аларга бер нәрсә бирми югыйса. Миңа кирәк. Шуңа күрә мин алар алдында баш иям. Алар барысы да талантлылар. Мин аларга яхшы пьесалар телим һәм шәп рольләр барсына да. Яшәсен театр, яшәсен аның артистлары, режиссерлары. Театр яшәгәндә татар яши. Яшәсен татар.